Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kulichbun ipik bebak bebek khobor Antor News sudah mata hangne haplau jong susam di auditorium bansaki ya kata ka film festival ne kata masa film jong kajala jingi bat hakba dagi photoli kiri sawan mancimta hakne film festival bat kumjuru mentak singi ya ki aktor ki aktris na ka film Bollywood nangten Mumbai kelawan mentah selong ban nyapet saki ya kani ka film festival ban ngiyo iru ba kani ka jingtai ni kadi kata ka film cinema hall ka ba sina harukam da kita ki juri ba penitenar ba 4 juta dah ka jala ka jingi jadi kalau ka jingpa sini ulah da ka jala ka jingi ba kini film jengi kinyo ya kani ka yang ba pen film kabolong thikum ka biju cinema kabolong ka jingtai kabolong da kijeri bapom da kleer yang ne kalong ban king yakino kitu kinong nong pai film bar bi film hanrai menta ka jingkli kalong haduk katno ki pai ba ji kidang dan kata ka jing jing so ya ka film i sisuru kinong pengkreat na kalyang ka kenun kinong snap film bat kinong ak film ka me film ma ka jelam ba komanda sang pliang ka pengkreat sisa ya kini ka jing pen film keblong ki film dokumentari ki bada jengmut ikwan sedang duk kat sauterik bahkan kut kat praterik yang wala ai katang ga Meklia International Film Festival te menta nak kaliang kinong sna film bat kinong puya ini ke film ki kwa iki pai ba bekinwan saki hakani kepot banwan sedang ye ni ka jimni mula sai san baji ka ba ansawan play do ba polling do nata ni kwa sisu ya kitong shop kipuran bikin ajing kersan kunjo igi pai baru dia mentang ngin pai ya kani gajing pakai pekrum jong kini kiken hun jong ka me filma bang iru babun bak kinong tray ki badang penyak sisa ini kam tapi mentang nginya pai kiniat yiki ni gajing penkre bat ya nang ya isa bani ngesawara kat tak benda kut jong kani ka film kublai sibut